Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 25, versikulo 17. Di ka sarungkar asarungkar iti kaarubam, ang mga numauma ket kagura na ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, si kamot gayam mayang. Anya ti maipaay ko. Di nakadipastrakan. Kwa. Kayat ko kumati maturog ta sa guyop pipanak. Alas tres pila ang itimalam nga maturog ka. Adayo pa itirabi Anya ka diti ibagam? Ay na, umayak la makisarsaritakan ka, Vering. Malapastrakan na ka. Alaman langan. Alaw ba ka? Ay na, in kakit agluto iti kape. Tagkapita, tadi kakit agsuya-suya abakas na. Wan man langan. Mabit lang tayo nakagluto iti barako. Aday ta, mayang, agkapitan. Nagbanglo at talaga to'y kape. Anya ka di at talaga ti gagaram tayo may ka. Ay na, kasla di ka pala na irwam kanyak. Umayak la makisarasarita Umayak makikape. Mala, agkapitan nga rodan. Mangan ka di ta tinapay. Ay, una. Ay na, naimas ta tinapay mo Ala, agkapitan mayang. Ay na, nagsaya at ka talaga ka, Aruba, Vering. Awan makunakan ka. Nananay, naggapo ka manan dita balay da viringan niya. Apay kumano naggapuak dita balay da Vering, tataanas. Awan, kanayon ka ngamin makita mapandita. Numapan ka, agsapa. Indo nagawid ka, malumaan. Kat, anya ko matibibiyang mo alakay. Ay na, saan anasaya at tikas ta agalad ti may sa babae, mayang. Agasam, tayong ka makikaruba iti agsapa. Kat sa kalaagawid iti malam? Anya ti dakas dita, tata? Saan anasaya at dayta, akababalin ti may nga ina iti pamilya, mayang. Rumbangkit di ngagdalos kay jay balayaw. Wano saan, ingka makitagad para iti pamilyam. Adamot trabaho nila kay ko. Apay ko mga agtrabaho akngay. Mayang, saan anasayaat? Ngaing kamangsi nga iti kaarubam. Naimbag ko ma, no di ka agbayag. Anya ka diti pakasaknaran nyo, tata. Adda ka di maksay kada kayo, no kastaman karamida. Ibagbagak laeng asaan anasaya at ti aramid mo. Imbis ngaing kamangsi nga iti kaarubam. Manggad kakit day para iti pamilyam. Naimbag nga agsapam, Vireng. Umay kayo ikan iti avocado. Ipaloom yun to. Nagdadakkel nga abukado, tata. Pinuros ko dagita idi kalman. Ay, agyaman na, tata. Ay, gayam. Nakitak ni Mayang ang naggapo dito'y balayo idi kalman. Binagbagaak. Masurunak ka ni Mayang no daduma. Ay, inaldaw lakit din nga umay dito'y balay. Makasi nga. Ay, iso nga raw ti bagbagak dahi takan kwa na idi kalman. Tadi na kanayunan ti makikaruba. Tasaan anasaya at dahi nga arame ti may sa pamilya doon. Mabainak met amang papanaw ken kwa na, tata. Iso abaybay aklatan. Tano mabalin, kat jak kayat ti apa. Jak kayat nga ada masasauna itiliklik-udak. Si kagayam mayang, anya ti masapul mo? Umayak la makisarsarita. Tawan ar-aramidak ije balay. Ay pasensya kan wan, tarumuarak ngamin ita, mapanak makitsenda. Ay sus, inton bigatin ang makitsenda ka. Ay na. Nagmayak da ito'y tugaw dito'y salasyo. Kutsyon. Ay, no awan tinasken nga ibagam, ingka kuman mayang. Rumuarak ngamin,
mapanak makitsanda. Awan ti bagas mi ita. Intun bigatan nga ka makitsinda. Ang sarsarita takit di. Awan matinas ka na pagsaritaan ta. Amom ni Bereng. Kanayon anak kami suot. Ay, mabalin ka di mayang. Rumwartan, inak makitsanda. Intun madamdaman ang makitsinda ka. Ala, mangirwar kakit didita kape kan tinapay tapag meriendaan nakmata. Iso nga rod nga inak makitsenda, taawan amin ija kusina. Ultimo asukar kan kape kat awan. Ha? Awan pa'y ganas ko ngay may dito'y balayo. Taparwaran nakmata dagos. Malaman lang, rumwar ako. Ay, agiladak man dito isopa. Ay, nabanuga ka naglaba. Iso nga aginanaak biit. Asino nga tadi tuk-tuk-tuk. Ay, inak man la ilokatan tiri daw. Asino ka? Hello, Milet! Umayak man makisari-sari. Ha! Tinalaing ang makikaroba, babae. Ha! Disturbo! Ay, agyamanak. Naisampay ko amin ng alinabaak. Ina ko nagluto. Pag isunto, inton sumangpat nila kay ko. Ay, sigurado ang mabisinday jay. Viring, umayak man! Adama ninda ito eh. Viring, umayak man makisari-sarita. Among ka de. Ay nagalas at talaga ti ugali ni Milet. Kunamlan asino ang napintas. Naimas tupay matla ang tisidsidaon mi ng isuda. Ala, api akas tamot ti bagbagam kan ko na. Kasano, karinig ka pa nakitiri daw itay. Ha? Ha? Kunamlan asino? Ay, umunag taman kit di tabalayong. Tadi tangag sarasarita ta. Anya? Tulungan ka, no anya pa iti sumarunong aramidang. Wala no may kan! Umunag tan di tabalayaw! Sige. Agkapikalat ta dito'y salas won. Tainak iti kusina, mayang. Agluto ak iti pangal daw. Tulungan kan ang. Ay nasaanon. Sige. Agkapikalat ta dito'y salas. Ay, among ka di Bereng. Jak magustuhan ti ugali ni Milet. Sige, mayang. Agkapikalatan. Tainak iti kusina. Sige. Ay, una yun. Una yun, dahi di babae. Saan nga tang agawit ta agluto? Iti kananda? Adto iti kari-kari, Milet. Padigwan ka. Ado ti linuto. Ay na, agyaman na, an-an. Alang arudan. Inkayakar ti malukong mo. Talag, matlang day ta malukong ko. Ala, bayam, tainak to isoblain ton madamdama. Sige nga, Rod. Inakon, tadyak kaya ti agbayag dito eh. Mataktak ka lang, no? Agis istorya talatan dito eh. Kanuray siyak. Adupay ti aramidek di tabalay. Wan an-an, katagyaman nak ha? Sige, inakon. Sige. Kasjay, ati karoba. Di na kaya't asayangan ti oras na. Tapno laeng makisarsarita, iti kaaroba na. Ay, an-an, adda kagayam diti paraangan niya. Ay, wan. Agwalwalisak, tado ti bulong ti kayo anaragreg. Ada ka di bagam? Umayak la makisarsarita. Ay, saan ko ang masango ti makisarsarita, mayang? Nagado ti aramidek dito'y balay. Inakpay aggaik di talikodan ti balay, tani. Nagkaruutanan. Inton bigat kan nga aggaik. Ay, saan Diyak kayat nga aramidan inton bigat ti mabalin ko nga aramidan ita. Naggagat kalauna yun, aya. Ay, wan Iso akas makita mo ti aglawlaw to'y balay me. Nadalos. Ken oray di tao nagtibalay me. Nadalos latta. Kasuksukat ko pa yan ti kortina. Aya. Apay no agawid ka mat. Tayong kamot agdalos ija balay yo. Inka agwales ija paraangan yo. Kasjay. Hay, masadutak pa'y lang. Alang aron. Tayo nakdi talikodan ti balay. Inak aggaik. Alain taa. Taaggaik ka. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay na, mayang. Sa anak ka makatrabaho. No, ada kasarsaritak. Awan malpas ko, no, kasta. Sige, agawid kan. Milet, nakapilas ka man. Papanam. Anya ti araramidam, di ti paraangan mi.
Sang-sangput ko, kat apag iso arimwar ka di tabalayo. Umayak lang makisarsarita. Awan oras ko ang makisarsarita kan ka. Inak makitsenda. Madamdaman ton amapan ka, agsarsarita tapay. Awan oras ko kan ka. Kan mabalin ka di? Saan kan nga agsubli-subli pa dito ayan ko? Ngamin, saan ka mutla akayat akasarita? Anya, naapay mo. Ngamin, manaktak kalaang mayang. Mangsinga kala iti kaarubam. Awan kat babain mo Na, naglastog kan? Ay, awan oras ko kan ka. O sige, inakon makitsenda iti naimas asidaan mi. Oo, kunamlan ka na yun anaimas ti sidaan nyo mo. Talaga mat. Amom ka din no apay akanayon anaimas ti sidaan mi. Ngamin, nagagat kami nga agasawa amangged. Tasyak, uray adda akla dito'y balay, ngam agsweldo aklat ta, gaputa aglaklako ak iti beauty products iti online. Idinto ta si ka, day tala makikaroba ti amom. Di kan sapay agdigdigosan. Pweh! Naglastog kan? Alakitin, agawid kan, taing ka agdigos! Apay mayang, anya ti aramidam dito'y paraagan me. Umayak laang mat makisarsarita, tataanas. Na, apay, anya ko matipagsarsaritaan ta. Umayak laag palamiis iti ulok tanagsinungbat kami ngaming itay kinimilet. Apay. Kano kunamlan asino, tata? Ibaga nakit din asa anak nga digdigos, ako namlan iso ti kapintasan. Apay aya. Ay, mabusurak ka talaga kankwana. Apay. Kunamlan asino, lastog ababay. Apay. Awan la ka din ti sabali nga isong batnaw, no di apay. Apay. Hay! Atatan na mabusurak no kastoy! Agawid ak manlangan! Nay, apay. Hay! Ah, Tasumong bat kalat tata! apay. Hay! Agawid ak manlangan! Na. Ay. Ay, masuron matlaeng. Ay, day talamapan makiis istorya iti kaaruba. Ti ammo na nga aramiden. Hello, Adi. Kabarbarukan sa dito ayan miya. Taita ka lang makita. Wen manang, siyak tinakagatang iti daytoy abalay. Wen ngagpaiso. Ta for sale day ta abalay. Si kagayam tinakagatang. Wen manang, Ay, kita agman ti unag day ta abalay. Mabalin ti sumrat. wen umay ka. Umunag ta, manang. Manang mayang, saan ka kadi nga agawid? Panagluluto nga minan. Apay, di ka mapanagluto iti kaninyo iti pamilyam? Taagbuy-buya kamot kan iti TV. Wen, ipalpas ko lang day ti buy-buya. Sana bale, taam mo dagiti anak ko ti agluto iti kaninda. Ano kasta? Isu daytoy tay mangmanggag ko asarsaritaan da. Analaing ang makikaaruba. Padasak man ayadalan iti sasao ti Diyos. Barang makaamiris. Hello, Teryang. Umayak man manan makisarsarita kan ka. Wen naimbag ta nagsubli ka manan manang mayang. Nalpasa kun nagluto. Inlakam ka. Kan adda pa yun inlasin ko ayawid mo to asidaan dagiti anak mo. Ha? Kasta ka di? Ay na. Ay, nagsayaat ka na karuba, Teryang. O sige, manang. Umay ka, tamangan ta. Takalpasan na, adda ibagakkan ka. Nabsugak, Teryang. O ala, kabayatan ti panagpalpata, kayat ka akasarita, manang. May papanitian niya. Amom, ado tinanggag ko asayang gusang maipapankan ka. Analaing ka kano ang makikaaruba. Sarungkar ka asarungkar iti kaarubam, nga uray adda aramidan da. Makasi nga ka kano iti trabaho da. Ha? Manang mayang, adda ka di Biblia ijabalayo? Kwa? Adda tay inted ididay di katubangak. Ngam nakadulin, tasaan ko matabas-basaan.
Basaem to ijay ti Proverbio, Kapitulo 25, versikulo 17. Ako nana, di ka sarungkar iti kaarubam. Amangan numauma kat kagura na ka. Ha? Manang mayang, saan adakas asarungkaram ti kaarubam? Basta saan ka kumamot nga agbayag launay a makisarsarita. Tama kasi nga kalaang kadakwada. Damag ko akagura da kadag iti kakaarubam, gapu iti kasta nga aramid mo. Ha? Kwa? Tidaduma, liklikan dakan. Apay, kayat mo ka di akasta dagiti kakaarubam kan ka, manang? Ha? Kwa? Tungpalem ti kuna ti Biblia. Adi kasarungkar asarungkar iti kaarubam. Taamangan numaumakit kagura na ka. Imbes asayangam ti oras mo ang makikaaruba, agdalus kakit di ijabalayo. Agmula ka itinatnateng apakairanudan nyo. Wano, aglaba ka. No kasta ti aramidam, sigurado adayawan da ka dagiti kaarubam. Kwa? Kat, welcome kalataa diti balay mi, manang mayang. Uray inal daw nga umay ka. Basta lakit din nalpas mo aminen at trabahom ijabalayo. Kayat mulat nga umayak dito'y balayo? Wana, takayat ka nga ibinglayan iti sasao ti Diyos anaad-adal ko. Nay, itakalaang ang makita mayang. Nagapom ngay. Di ta balay ni kabsat tiriyang Inyadalan nakmanan iti sasao ti Diyos. Nay, kat nagsaya atan ngay. Isungarod akanayon kamin amapan makimisa asa nga pamilya. Gapu iti inyad adal kanyak ni kabsat tiriyang tataanas. Ha? Ay, nagsaya at talaga no kasta. Nagbalbaliw ako tataanas. Binalbaliwan nak ni Apo Diyos. Ha? Ay, nagsaya at talaga no kasta, mayang. Iso nga ita, imbes a makikaaruba agdalusak laangan iti balay mi. Ken amom ka di tata, aggagayem kaming kadaanan, milet ken viring. Aya? Ay, gayam. Adda maangay a Bible study iti balay dateryang no kasta amalam ti Sabado. Maawis ka tata. Umay tumit ni Padre Santiago, ta iso ti inawis ni Tiryang amangyadal iti sasao ti Diyos kada tayo. Ay, sige, umayak tumat, mayang. Ay na, maragsa ka nakparakan ka, ta nagbalbaliw ka na. Naisagana tayon ti pagsasangwan tayo, kalpasan ti Bible study. Nagado ti sagana tayo. Sigurado ang mabsog amin dumaray. Wana, kat agyaman tada kayo at imulong kanyak. Di ka agdanag, kabsat teryang. Tatunggal Bible study, si dadaan kami at tumulong. Makikontribute kami mat iti gastos. Adamot yung trabaho kita. Di adda pangalaak iti pag-contribute ko. Ala, pagtitinulungan tayo nga rod dahito at trabaho. Dahito yung timako na ministry tayo. Maaramat tayo para iti pakailawlawaan ti sasao ti Diyos. Di mo sayangan ti oras mo iti panakikakaarubam laeng. Ado ti banag anaskan nga aramidom para iti pamilyam ken para iti na espirituan abiyag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyapan kami tin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.